when we appreciate what we have, kan? Itu yang menyebabkan saya kata, I have no excuse. Saya Dr. Imelda Balchin, saya pakar obstetrics dan gynecology. Apa yang bagi saya semangat ialah this is God's blessing. Bila kita tengok ramai orang sakit, bila kita tengok mereka yang stroke sampai lumpuh, kita baru sedar tau yang kita ada diberikan banyak blessing. Itu yang menyebabkan saya kata, I have no excuse. I need to be healthy to do the work that I do, sebab I kena bangun 3 pagi kan, orang nak beranak kan. To get up and go. Get up and go. Anytime bila ada call, get up and go. Kita perlu kuat. Kita perlu fit untuk buat kerja ni. Banyak bagi semangat untuk I training ialah bila kita badan kita kuat, bila kita sihat, dan kita boleh buat kerja yang lebih mencabar macam ni. The first thing is never give up. Never give up. Kita mesti sentiasa berusaha. Kalau kita penat, kita boleh rehat. Kemudian come back. Spring back up and don't give up. Remember, God will not give up on you. So kita pun don't give up. Apa yang kita buat, fikirkan apa yang kita buat ni ialah untuk kebaikan orang lain. Banyak perkara yang saya buat is not for me, but I do it for other people. So you cannot give up on other people, and you cannot give up. That is the most important takeaway message is whatever you do in life, you jangan give up.